Gremo! Co? Smo naredili kaj? Ja, meni se da sem v redu, samo malo se bom mogel še kontrola navajati. Dej, no! Ja! Igramo si tukaj tudi in dobro v še enem videu. Jej, nazaj sem. Jaj. Danes bomo naredili nov serijs, ko bo na tem kanalu. Igrali bomo MapleStory 2. Ja, sam hiter potem začnem, moram sam preveriti, če tole lepo snema. Jaz sem si že račun naredil, sploh nisem igre igral, samo račun sem si naredil. Možno že story, ampak sem si sam drugače račun naredil, zdaj jaz sem čist še na začetku, nič nisem delal, zato bo ta igra tudi čist nova zame. Zdaj še nič ne vem, kaj se bo kaj zgodilo. Gremo noter. Okej. Dajmo kja. Okej, z dvojnimi vase, da se premikam. Gremo sem. Lepa lej se upravičujem, če video ne bo 60 FPS, ker vem, da ne bo. Bom probali drugače čim boljšo kvaliteto videa, kakor lahko. Od tega gremo kar naprej storiti. Vi si lahko to preberete, jaz si bom na poteh sam prebral. Torej zdaj bomo trenirali. Ja, zdaj bomo trenirali. Okej. Gremo kar začeti trenirati. Okej. Tak. Training? Nah. Ja, zoni stop. Ja, gre. Ja. Vi si lahko to date na pauzo, pa preberete, lej, če vas kaj ne briga, če vas kaj briga, no, če si hočete kaj prebrati, si lahko date na pauzo, pa sam preberete. Tako, zdaj še enkrat grem recording pogledati. Okej, da moram njega govoriti. The training never ends. Okej, gremo. You still have a long way to go. Okej, a mi lahko zdaj samo prosim poveš? Never forget this. World Animus. Okej, dobil sem 30 experience-a. Hvala. To je bila misija. Be humble and keep an open mind. Okay, yeah. Now we're ready to begin. Yes, but what should I begin with? Basic one. Oprostite, če si samo tako govorim v glavo, ampak samo hočem si prebrati par stvari, da bi čim več razumel. Don't talk back to me. Move quickly. Okej, zdaj brez da padam. Okej, you can swim in the water. Brez da počem isto movi. The basic attack while you swim in the first time. Okej, ja. Edino bude zdaj, da CTRL je attack. Ni res na živce. Okej, gremo dejem.
Ne. Zakaj? Tako kot Super Mario Odyssey na en način. Moj bog. Uspel mi je. Ok, treniram. Hej, naredil sem... The training never ends. Ja, to si še tudi rekel. Ja. Yep. This is an experience. Nice. To bo sem level 2. Ne vem, kaj tam na neki zafrizal. Ok, zdaj vidimo se, zdaj moramo spet z njim Be govoriti. humble and keep an open mind. Ok, dajmo samo iti naprej. Naprimer, rekel bi, da bi se lahko še naprej pogovarjal, ampak ker je to video, ne, ni anglij tak cajt za pogovore, lahko pa, naprimer, špilam za tega, sorry, mogo iti to naprej. Ja, zdaj bom pa mogel vedeti stvari, ne, če bom pa zdaj šel, bo to, ki je obilal, pa karkoli bo pri treningu, ne, na tega bom raj kar poslušal, kaj ima za reči. Veste kaj, jaz bom to kar skipal, pa ko bom vedel, kako se narediti, se vidimo, ko bom v treningu. Ok, torej, zdaj moramo uporabiti Sorip Orb skin, je z. Account. Kaj moram zdaj narediti? Ja vem, da je to Sorip Orb. Kaj se je zgodilo? Da vidim še kaj. Nice. Čeprav zdaj ne deluje glih. Ampak so pa lepi skili. Še da je zo, ne? Ampak zdaj mi to da je gor. Zato tega zgleda mogo klikati. Nice. Dober skil imamo. Čekaj, mene se zanima. Kaj je to? Tale mi je najbolj šla. Ja. Super. Zdaj sem jaz da pravi superheroj. No, kaj imaš še za povedati? Be humble and keep an open mind. Prove that you are worthy of our school. Dobil sem 70 experienca. Jej. Zdaj moram že spet z njim govoriti. The training never ends. Moram tale skill uporabiti. Moram ljubši. Gremo. Ok, to je bolj sam cringy. Hit! To je zakon. Be humble and keep an open mind. Inform the master. Complete sem. Kaj zdaj? Vi si lahko to vse preberete. Vi si lahko to vse preberete, jaz si bom samo proti v glavi prebral. Okay. Vse, kar delamo v tej igri, The training never ends. Pogovarjam. Ok. Pohiti. Zmeri, ko v igrah reče, da se nekaj slabo, se zmeri nekaj zgodi pa slabega.
Okej. A bom pa jaz tudi šel, grem lahko jaz tudi sem. Okej, gremo v teleporter. Ej, zdravo. Ok, gremo narediti misijo Master Scoling. O, čakaj, sej to je bilo complete, ne? Ja, 176 experience sem dobil. O, fant. Yes. Training? Gremo. O, ok, zdaj. Action. Yes. Naredi to. Ok, zdaj se moram še spet pogovarjati. O, ne, mi pade dol. O, fant. Ali moram nekakva kamera premikati? Lahko tudi, naprimer, ni mi treba s tipkovnico premikati, lahko tudi se z mojim miško. Kaj me za reči? O, complete. Naredil sem 80 experience. Yes, da moram že spet Training? Wolf, to the portal, landing to north. Ok, gremo. Kje da bil? Ok, kam gremo zdaj? Ne vem, če bi zdaj mi bo zmotil tako zalegel, tako zamrznil tukaj. Bolj redo. Kaj se zgodilo? Zakaj je taka muska ratala? Something is wrong. Vedel sem, da nekaj narobe. Kaj je to? Ojoj. Ja, ne smemo dovoliti, da pride do tega. Hit, odskakaj. In tvoja. Kaj se zgodi z mano? Kaj se je zgodilo? O moj bog, le kako gre. Lej to. Zbudi se. Zakaj se ne je hotela zbuditi? Zakaj si zaspal? Kaj, kje sem? To ne zgleda dobro. Kaj je to? Dosti. So this is how it is. What the fuck? Pa nočem se z Vižjem pogovarjati. Ona zgleda hudobno in zagotovo bo kaj naredila. Ja, kje smo? To mene Maybe it's better zanima. that you don't recognize me. Don't let the darkness bind you again. Tam mi je pokazala svetlost. Tukaj ni nič logike. Ti neka tama pokaže luč. Ja, ne razumem. Yes, sej, ja, dej. Sej vem. O, moj bog. Ok, torej kaj sem mogel tepsti ali pa bežati? No, se zdi, da se že znam pobijati. Ok, kaj, zdaj mi bo nekaj dala, kaj? I'll lend you my strength. Imel bo ni moč? Ja, daj mi svojo moč. Ne si, da sem dobil njeno moč. To je weapon. To ne vem, če damage. Ne vem, če ti to da damage. Kaj je zdaj to? I can't do that here. Not here. I can't do that here. Okej. Kdo je tukaj? Kdo je tukaj? Kaj se je zgodilo? It's not time. Not yet. Kaj? No matter what, you must survive. Okej, bom preživel. Kaj
Kaj se dogaja? Že spet sem zaspal. Bo to Sonja? Ja, veš, tista tricera je zaradi tebe umrla. Kaj se dogaja? To še zmeraj jih tepe. On je OP. Okej, ja, dobro, gremo jih pretepst. Bum, ja. Bum. Fant! Fanta. To je narobe stvar. Okej. Gremo. Smo naredili kaj? Ja, meni se da sem v redu, samo malo se bi mogel še kontrola navajati. Dej, no! Ja, ne nočem. Juta. Okej, idemo Juto poklicati, ja, on nam bo pomagal. Frik. Jezus, ko je bilo tudi moj bog, magija ima. Hvala, da si me rešil, ti si moj nov fant. Ampak meni se zdi, da je to dober del, da pustimo prvo epizodo. Vem, da je to malo čudno, da že tukaj neham, ampak res legit, že kar nekaj cajta snemam. Zatega, ja, to je prva epizoda, vem, da ni veliko, ampak tako mi začetek. Zatega naslednjo epizodo bom probal čim prej objaviti. Ne vem, kdaj bo, ampak bo hvala enkrat. Do zdaj pa hvala, da ste gledali, če ste imeli radi video, ga lajkite. In če želite še te igre, kar bom zagotovo snemal, dajte tem video en velik like. Ampak hvala, da ste gledali in peace out!